Revicare je posljednja reč tehnologije u svetu zaštite bilja. Namenjen je za suzbijanje ekonomski najznačajnijih bolesti, prevashodno u pšenici i ječmu. Pokazao se nenadmašan u suzbijanju septorije i drugih bolesti stranih žita, čak i u slučaju pojave rezistentnih sojeva na koje dosadašnji standardni fungicidi nemaju efikasnost. Revicare je fleksibilan za primjenu i omogućava lakše planiranje zaštite vaših useva. Zahvaljujući brzom, snažnom i dugotrajnom delovanju, obezbeđuje sigurnu zaštitu vaših useva i postavlja temelje za visoke prinose i profit. Jednostavno, za klasu iznad svih. BASF. We create chemistry.